बाक्सा जिल्लानि नावकाटानि निजारगाव गामिनि सानै गथ'नि बिमा मिताली कलिताया थांनाय 5 साननिफ्राय गोमानानै दङ। गोमानाय आइजोआ निजारगावनि सनाराम कलितानि बिसि। मख'जाथावदि नावकाटा सकआव बेंकनि CSPनिफ्राय रां दिहुननो न'निफ्राय ओंखारबोनायनिफ्रायनो आइजोआ गोमानानै दङ। न'खरनि सुबुङा नागिरनानै मोनैयाव खौरां बिजोंनि मदद लादों। सासे 6 बोसोरनि फिसाज्ला आरो 3 बोसोरनि हिन्जावसानि बिमा। गोमानाय आइजोखौ सोरबाफोर नुयोब्ला 9325162087 आरो 8638204485 नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो फिसायजों लोगोसे न'खरनि सुबुङा खावलायदों। मोरे बिटार नाति मोर छालीटो আজি मंगलबारे दुपरिया 10 बजात एजन भंडामी लड़ाई 15,000 टका লৈ ওলাই গুচি গৈছে চকত আহিম বুলি কৈ। যিটো ছোৱালী অপহৰণ হৈছে সেইটো মোৰে ছোৱালী মিতালী কলিতা। যোৱা মঙলবাৰৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। এতিয়ালৈকে কোনো সূত্ৰ পোৱা হোৱা নাই। প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি কাষ চাপিছোঁ, কোনো এটা তেখেতসকলেও সূত্ৰ ওলাব পৰা নাই। সেয়েহে সমূহ ৰাইজক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, এই বাচ্চাটোক চাই যেন অতি সোনকালে আমাক কিবাকৈ খবৰটো কালেক্ট কৰে, সেই ৰাইজৰ ওচৰত অনুৰোধ থাকিল। মই ফণেশ্বৰ কলিতা, মোৰ পত্নী মিতালী কলিতা মঙলবাৰৰ পৰা এনেকৈ বেংকত যাম বুলি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। আজিকালি সূত্ৰ পোৱা নাই। सुक्लाय सेरफांनिफ्राय काश्यप चौधुरीनि रिपर्ट, समनि रादाब।